nesi. Ngwesibani. Phuma utafuka. Yazi khona apha swale. Sorry wakithi ngilokuzile ifoni yami ngwele emgodi etoilet wona. Sethi ngiyazinceda lapha phone yabi ngenzela okunye so bese ngizama ngogodo kodwa ayisengikhiphile. Yebo. Salibona nsisi. Njani? Siyaphila. Hayi siyaphila. Subile sibayise imali kathi usuhamba wasaphendula. Angisho ngizohlangana lokho kuze umngani wami lo sibali. Alright. Yona engangutshela yona ama miniskirt la. Nguye phela nalo. Ngothi sezigedeza. Kuhle. Nguye nalo. Usisi usebenza ngaphi? Usisi uyalokhuza. Matshintshi imali. Ngalo makhiwa. Ngisiphathelele. Abamadrillion. Abe finance. Ngezinkulu. Alapho mbala umuntu owathembakalanga. Anthembakalanga ngani? Sisivela kuphi? Ongathembakalanga mina lo nkosikazi wakho ngamthengisela iziketi 3 months ago. Ngusibale. Hayi mina ukuthi ngusibale kumbe ngonkosikazi but manje umthengela njani iziketi? Ngusibale umthengela iziketi. Usibale wami. Usibale umthengela iziketi. Okay, mina indaba zabantu angizingele. Ngicela imali yami la. Imali yakho siyakunika. Isibale ungabantu abangadili abantu abafuna ukuhlela imali sezandleni usiphathele siyabona. Vele thina itabanikazi bemali ayitshayela imali yami. Umuntu ovuke ejikile tintshi red. Yithi vele sile power. Aginqiza umuntu onesudu evuke eti red kubani. Sile power ayingeni imali yami lapha mbiyele msebenzi kula customer ngiyamelele.